Confederation of All School Teachers of Meghalaya, Fastom, Kalawan Shakmat, Ban Aikublay Skongu, Ye Boro Kiblawan Ban Aiman Siem, Bakrshani Gino Hikai, Hakisni Yaki Dawa Junki, Ban Pukiu Tulop Naksor Garjala, Katana Duka Arfratrik Julio Arjarapwar, Bakabalakut, Aksantrik Noitung Arjarapwar, Kumun Shukudo, Bogino Hikai Leki, the Wasamiat Halti Ekshat, Persha Secretariat, Bakumju Rachakayan Gali, Additional Secretariat, Ban Penborek Sorkar, Ban Pudor Long Exchange Dawa Junki. Kublai pi baro ngade umi bonding do spokesperson jong ka fastom bat mentah kani ka por ngadan ha ka studio jong shilong mil ban penpau ya ka jing sngongu ya baro kitu kiseng ki riu shimet bat kiwe bat ki kanhun ki balawan ban yarap bandon rekat bat ngi ha ka por ka jing le jongi hangthe hakmat jong ka secretariat bat ka additional secretariat nadu ka arpu pratrik jong uchliu hadu ka santrik jong u naitung arajar arpuar tekumta ngan pulie ya ki katu katni ki kerteng bat kumjuru ya ki kerteng jong iseng bat ki riu shiman ki belawan ban yasno khti bat ngi bat ki palawan ban don rengkat ban ay ya kata kajing karshan na benta jongi te kini ki beriu bat ki kanhun ki bangin sapuli harom ki dei kita ki bala aya ka ya ki bala pen aya kapten ya kitu ki jaka pengin syong ki lawan ra ki matres ki dan balawan ra ka bam kadi bat ya ka kumjuru ya ketika pankhanaru ki dan ki bala ki beriu ki bala wan chakmat ban ya ra pan pensiu ru na benta ketika pankhana ti kumta ngan pulie ya ki kerteng kumba kilong nga karpat ba pinyai sya ban nga khendiat haba nga puli yakini ki kerteng balada don ki kerteng ki ba ngalakum lat hai sunga ba pinum ya tho bat tu ble ungker khu ya pi baro na benta ki kajing don rekat jong pi bat ngi tikum ta ningkong ngasngo ban penpau ya ka jing sngongu ya ka HYC central body ya ka KSU central body ya ka FKJGP ya kong violin pertu ibadai i president jong ka Meghalaya Street Hawkers Association ya ka MYF ya ka AIM ya ka Tulba iba Michael Kasentiu ya ka HANM ya i kong Zaria Dingdo bat i ba Dame Karbi Keu kini ki ex students ki balawan chakmat banyarap ini iba Moses Karbitai Frederick Mertong bat i Regan Shabong ya ka UHM ya iba James Mertong ya ikong Barilang Pengro ya ki ya ikong iba mkwak penpau kerteng iba daina Maulai Moro ya ki street hawkers ki bala wan biang sasisian ya ki domestic workers union ya i am lang dingdo ya iba Shan Lang Warjri Reverend Shan Lang Warjri ya ka HNYF ya iba Marbut Khar ya ikong ya iba Shri ya iba E Nongrum badina mulai putmuri ya ka Jakbom ya ki Taxi Driver Association ya ka Umrupa ya ka Meghalaya Dancers Association ya ka Meghalaya Joint Council of Union and Association iba George Lingdo iba Fabian Lingdo iba AL Hek iba Adelbert Nongrum i Dr. Mukul Sangma i Charles Pengrum i kong Angela Rengat bat ka Tur ya Reverend K Pertu ya Bor Lingdo ibadai i battery kum driver haka Pasture Institute ya ka Meghalaya Asha Workers Union ya ka Meghalaya Power Workers Union ya ka Rempai Kersiu Jatbenriu ya ka Nyautrap National People Federation ya i R Nyangti ya ka Meghalaya Home Guards kabala don ringkat ba hangtai batni ya ka KJDSTA ya ki non ya don lang ya in non ya don lang surong Alando Lingdo belajit surong i Dr. Amperin Lingdo iba HM Champliang ya iba F Lakadong iba Sam Dingdo ya ki professors nanihu ki belawan chakman iba Pirarani iba Pentemai Khan Bahun Lang Teran ya iba JN Marbanyang ya kong P Dekar
i ba Marbanyang, i kong Shela, i kong Arabon, bat i ba ti Sobar, ya ki teman besan Nong Thamai Presbyterian Church, i Anthony Kriam, ya ki rang ba Shnong Nongrem Hills, na tadi ba K Rani, bat kumjur ki Past Peoples ki bala iwan yalam bat i, ya i ba BL Nong Sid, ya i ba Yai Nang Keo Milliam Umlong, Wandri Milliam Umlong, bat kiwai ya i ba Samkam Tiding do, ya i P Shan Borlang Kong Sedam, bat i wan ba Kong Klat, ya ki rangba balang ki badai na Nong Mensong, ya i Wonderful Shulai, bat i Auxilius Aim, antara i ba Kennedy Kriam, ya ki Education Officer ki Balawan, ki HNYF Women's Wing, i ba PT Saukumye, ya i Kelung, i ba Kapten Ngin Riyaka Maulong, ya i Kong S Lingdo, i ba T Marngar, ya ki nohikai na DNS bat na Pinemont School, ya i Ronaldo ki Sangma, i badai MDC na Resubel Para, sorry, Dr. Jamino Mautho, ya i ba CS Lamin, Bahun Lang, nang tadi HNYF Women West Khasi Hills Women's Wing, driver diesel tourist taxi, ya i ba Yohanes Yau Penyau, Edwin Lingkoy, badi Orlando Carbani, ya i kong B Lingdo, ya ka Beats Drinking Water, ya ka JSU, ya i kong Arena Nyota, ya i kong Dayo Shela, bat kiwe ki ex-students na ICFA University, ya i Ban Shan Lang, bat i Bapi Karshal Nor, ki badai ki ex-students na ka Alpha English High Secondary School, bat kumjuru ya Frank, bat kiwe, ya ki Sinjuk Kinongnya Taksi, Hasor, bat Kapsor, ya i Medal Singh Lingdo, Rangmau, bat kiwe, ya ka HYC Upper Shillong, ang tada ya ka AITC na benta AITC, batru na benta i ba KP Pangyang, kumjuru ya i Firmly Ringklam, bat ya ki Try Tendur, ki ba amko apan pau kerteng, bat kadwai i ko apan ai khobleru ya ka press, bat ya ka media ka bala tonringkat bat ngi kata kajing ya lenti jungi kata kajing ya ki jungi menta lalai banai nadu uluber hadu menta jong u naitung tikum tang aku apan penpau ya kata kajing songu ya pi baro namar ba pi pilawan chakman ba pila tonringkat bat ngi ba pila ai kata kti kamon kti kadiang na benta jungi prahajar kilong yeng jong hi no hikai menta ki la bakin im khambha kila yo ya kata ka tulop ka ba khambiang batu kilala banlet shala ki jong ki yeng ki sam da kamen sim ka basuk ka bakamen te kentang yawan ngakwa ban ai ku ble khadu ya ka sarkar jong kami khaliang ka MDE government ka bala ai ni ya ta ka enhancement ka ba 100,000 bat ka ba khandai hajar te ni kwa ru ba ngin ai ka ta ka jing ai ku ble ka ba kham kapang ya ki kami ki ka ya ki kena school ki bala ya sha bani hakni ka jing yele jungi kam tam ya gitu ki beriu ki bala bu ini ha ki jing duai ki bala ya don ka bani ha ki jing duai ti ngim dan ai ban ai kaliang ni pi dai la tang ka jing duai hi nani kaliang shapi ni kwar ban ai khuble ya kitu baro ki beriu ki bala wan shakmat ki bangim la ban jer keteng baro te kumba pi ba ki dan shibun ba ki beriu ba ngimla ba yang record baro te sungpa wat ya thoi kata andai kata ka jingwan jongpi ka jing don dekat jongpi kala aimen sim ini shibune hadu bangin da yale hadu banda job tikum ta khuble shibun sasisen ya baro pat na kaliang jong fastom pat na kaliang jonga ni kerku kaliang ni pi khuble shia jango uble na ni kerku ya pi ba kayang kesam jongpi